tubanda era kitabamu parents era abo we twafunira n'omukisa okutoola ku omugenzi nabeetamu eno omukulu omugenzi nabeeta Nasani baba w'omwami wa Honorable Igeme twamutoola ku abaana abo era abataano tuti tutwala abaana basomere ku Buwenge Parents era abasomesa bulungi Honorable muzeeyi tofaayo kujja abasomesa bulungi mama w'omwana ole n'oyo mugabagane naye nga atuwanga bamaama b'abaana ng'abaidde awo bashopinga bintu dadi ng'abatwala mu motoka kubanga yakuliranga mu tawuni ate alina emotoka kale ng'abata mu motoka mwene yabeetwalira ku isomero era buli muzaire yakubanga mense entambulaze n'akola nti omwana mukeeze wano saawa 2 n'ebintu ndakubutwa nga kyatuyamba twasomba abaana muno era buli yegemya nga butyanayira atya tofaayo entambula eriwo kale ekyo kyatuweesa nnyo abaana mu tawuni muno kireta omugenzi oyo Nasani nabeeta baba Honorable Igeme n'abazaire abandi lwakuba bangi kisobola kubayimukira nti nkobe gundi kuba n'oyo mukama waife yatupangisanga enumba mwami Haji Umari yena yatuwaako abaana twasomesa yena Haji yatuwa abaana yena Haji yatuwa abaana bonna twabasomesa ebuwenge kale twatandikira kupadengo ebuwenge abaana twabatoolanga mu bazaire abatugulanga kwawo era nakolera yala kampeni ya amaani okubona nti isomero liidwa mpaka ano twava mu Lugenda muno abaana baife twenanga bali kusoma buti Katonda yaise ekisa mu mwaka ogwa 2003 muwala waife omuto yasinga mu Uganda eno musini ya 60 yasinga omwana yasinga ekyalo ensi yona yona yawaaku Jackie yasinga kino kyali kinene mpaka n'obuti yasinga abantu bona basanuka omwana w'ejjinda wawaifu ate n'asinze abantu baida kutuuka baleeta ebirago okutuyozayoza omwana w'omusomesa waifu kwegamba abantu baali categories nnyingi omwana w'omusomesa omwana w'omuntu waifu omwana w'ejjinda ejjinda yawaaku walala abantu batuleetera ebirago ebiseera ebyo twali nga tusembeka owa mwami olwo nga tutulaawo ku gundi ku Radio Road enumba eyakalina ng'ogwire ku ddwaliro awo mulikona libakataaga aye buti enumba yakalina eri awo yali yamukyotala abakyotala ndowooza bomulawaawo nga bwe tusula kaana buti batuleeteranga ebirago bingi bwe baleeta ebirago bwe tuwe twaleetangako okutwikula emotoka omukyotala omukyala abeera igulu yalengera tuleese enkoko nga 5 tuleese amatooke yagubaye bano mbegano kabiri abantu nga baida bangi kubanga nga olwesande abantu baida twasabirawo mbegano buti ennaku edindi antu baikuleeta ebintu bye baikuleeta ebindi kayini nga bitulema n'okulya twena twabituuka twabitwala mu kyalo buti nga tumukoba munoolya ku matooke ati tirya matooke aye ng'enkoko edodaalyawo mbegano kayi olundi baleeta embuzi lwakuba nti ebifaanyi biri wala naali kutolereyo kuba oyo baba wa Honorable nabeeta yatuleetera embuzi ku idduuka awo embuzi yamerera awo buti twagireeta eno buti yajja okubona embuzi eri kumerera eyo embuzi kabiri ye yakiye ife tuli mukowera omwana yasinze baye tuleetera ebirabo ati abantu nga mukyaza bangi ate bano abaide okusaba kugamba yabona nga atwetamiirwa yagemebwamu eno buti mbegano yakuba ati nze gaire emyezi gyange gye mwasasula gikaaliku aye nze ngenda muviire mu nyumba mpagaano nti awo Katonda we yayitiza ekisa oba twali tuli kuwalira kwana yakuba ati batunde eyo enumba buti yakuba ayi gyatunda enumba eyo nemuwala waimwe nankwala ono wano kabiri owaimwe mwene mwene Mukama Katonda bw'atyo magazira ngira n'ataawenjera
n'obutinga atutwalayo muwala baikoyo nga batwetera atunda enumba nga tujja bwalooya muziransa nga tukola ekiwandiiko atumuleeta esente kairi nga esente tulibona muli kwenda numba aye muzira sente aye tuzira sente aye tukopeza ekiwandiiko mbagano muzeeyi ng'akuba timufaayo mbagano ole bwe yatukoba njabona ye mujja kuva ku numba yange twatandika okugoba ku looni mu banka twatandika okugoba ku looni mu banka aye nga tetuyina n'enumba gye tunaagula ya sente imeka oba mwetamira mwenda kuba muyayi mwe mukoye kupangisa tuwire wano tuize wale ate tufunye ekitiibwa ekyomwana asinze akabiri wakati mukapangisa bakana abantu bali kuida tusabe abalokole baida abaprotestanti abasiraamu bali kuida bona kuba ife bona tubagemagamya buti buli muntu alikwe ekigambo kyalinga kirala kiti kyakusaba mutu wolunaku tuli kuida tusaba mutu wolunaku tuli kuida tusaba aye mbagano tusabirewa olwesande ngaera waliwona tujja twasaba twebazaye benda baide basabire kuwakana womwana ojo mutini twatandika okugoba ku looni muti abalooni bakoba akulunaku gundi tulida kuba looni yaimwe ebisembu twena twanoonya enumba okusinziira ku balewe bakoba mbagano buti balero batukoba esente kale dali dimakiwalinzi era nga bali tukubira amasimu none esente aye twali nga twajja mu banka ya Kayunga microfinance obundi tulebe tuliza banka ki mwaja Kayunga twajja Kayunga microfinance mwali muzira banka mwali muli mu banka aye wali mu banka gye twajjamu kutinda kugyogera nga tuli kwenda batuwole miliyoni 3 by then it was a lot of money batukuli mulete ekyapa tulese each and everything nga tumaze okusayininga looni eyo munono ya looni officer leka atwetoloze nze yakuba ati amunanze ebyo byokunetoloza nze tiri mwavu esente ndena asasula maze okuba mukoje kwenda kyapa muli kunetoloza ya mutuwa nesente naifo